Kardon bini nespaskar biang mga birta tham jibang nili sami sinalirong pipi. Aprasi birta tipi pen arjek tham. Ahoyalong kedo arong langkeroy arong apan puthot Meghalaya achoma tumpen kapasik sakthi. Difu Medical College Kangpu Ponamen Pen Munir Atumapan Vikar Kipir Puthak West Karbi Anglong District Congress Committee Ahin Pen Pherang Kiamai Kangni. Hamren na pen Kherunialong Department Kibi Ponjiamen Pen Rongara Atumapan BJP Asor Karatum Longle Kipir Puthak WKA DCC Ahin Pen Pherang Kiamai Kangni. Rongker karkli jiaphan kisik kedang lapen karkok kapang cirasai kedeng pon. Meghalaya chomanga tumpen methang adimaklong methang alongri along atengsi rathur paksi towar nang kaselam hurpa chodut anpin Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron pen kapin khat kedam tang niphai thongkep arni arkoya chiklo ahoyalong kedu langkeroy arong akar biarat atumaphan ahoyalong kisung kaching tang nang lapen chumanga tumpen kaiki kipa doso jober alam alu naputhak CEM tuliram ronghang along an kaching ki kache thandam longji awar sayaphan pinkhat tekang lobon ta non ki aruya chiklo pleng play ako Meghalaya chomang lapaknap arong arat bang pharu trok sosia muluk thur paksi langkeroy arong along towar nang kasilam labang sopor hut hamren rong sopi pen border magistrate mongwe ing hi pen adimaklong an pale dunlo bonta halapu chomanga tumpen saiki klempon ing ton pon pedet lapen kache songji ansi angring kedokok ajok tong sekot pen raikom asaiki mate CRPF atum anta adimalong pale dunang koklo la sopor hut hamren pen ADSP OC in charge Lapentu Socheng Development Block Chairman Agustin Hanse Atumta Adimaklong Anpalidunlo Border Magistrate Mongwe Inghi Lapen Halapu Meghalaya Pen Saisema Police Outpost in charge Angbong Ing Samjin Pen Chingki Chethansi Lahin Hin Arada Tumaphan Miet Mesen Nangji Lapen Ing Samjin Nangji Alam Thanpek Larponlo Magistrate Mongwe Inghi Kachingki Chingwai Dun Atengki Non Tongsekot Pen Labangso Alam Alun Aputhak West Karbi Anglong Lapen West Jantia Hills a District Angbong DCSP Atumsi Chingki Chingwai Ponthupo Pusi Pachini Wood District West Jantia Hills District Pen Lapen Nitum Hamren District DCSP Pen Chingki Chethanpo discussion Aro both side stakeholders Hamren side, lapen West Karbi Anglong side, West Karbi Anglong pen dopo lapen West Jantia Hills pen both stakeholders tum dopo la suhutle ajata decision enseta la aro council district council Karbi Anglong Autonomous Council pen stakeholders lapen other representatives hangpo. Banga pacumang dong wangsi ladak tuwar puthot nang claim thulilo. Amasini litum bang dak immediately pen itu border magistrate lapen border DSP itu OC atum phan itu kubor PC alang litum pen dak adimaklong nang piliro non hat dak pen dak hongori rong an kam nang claim lo latum ki claim nang chong husi latum ke bang lapen ni dak ni tim area binong ladak ni tim rong ateri binong apa senil tim ke kham khedu nang kok lo mane security mi administrative pen itum ke khedu nang kok lo bangkoan baklo ke bang Bangkoan ladak ke job card pola card holder ane latung wang thailo lapanga pirong matlo Autonomous Council pen itu mai EM Rupsing Teron wang lo lapen border chairman Dilip Hanse Richard Hanse lapen Agustin Hanse lang litum chairman lang tundak dolo meeting pati lo dadapan ke pelo buke lage ni tim along libino apa ni tim ke ek inch ni tim ke pek nang ne Arop hala dakpen iroyen ta belang non a sport non ang klang adelo kopi polma adak RDP pedat RDP pose la an item a patai patai item na chisong nang koklo apot RDNA dat pinna apna di dat pote item administrative dat ke un e apose council penta RD na pidun tha item CM along item damji item non rong pena chisik alo item do lapen item along sar Autonomous Council pen itu Rupsing Teron sar langli nitum long dak lam nang cicak tikang lo lapen itum
siam long dam ni la pen MP long ni tum dam ki dam tang ta hor jun po la son se la tum du bom lo hor jun po rong a so pan ther po long le philang ki pun tap lai ta ni ti madim bi phak hor ara ki po lai tat pukria hongari rong sor phan lai ta klem pia lo thu pia lo chu pia lo la son ko ta na do lo ama sini tum bang ke dak ki du so ju apot non council pen kopi ma decision enji lage council sor se chichini lo along le philang binong apot la se 1971-51 apilat anon dolang red sport itu administrative unta daga chini thai adim sport langam thai pot lase karbilong le binong apot karbianglong aton mas council sota dak nonepong kopia decision multi manji nali tuma dai cholo Langhem Pipen Unar Sontimung News Fast Karbianglong Pini West Karbi Anglong District Congress I Committee ahin pen Kheruni Mondol Congress I Asai Hemalong Kedamtang Niphai Hini Arni Difu Medical College Kangpu Ponahut Thang Bakbe Rongara Tumphan Kicho Hormu Along Bikar Kipipen Bang Pharoi Sirak Likep Rap Ho Amulukatum Kesu Kelong Dunlok Lapen Inut Apan Kedamnang Aputhak WKA DCC Amaiphu Sarthe Kram Sahin Pen Ningduk Chepaklang Lapen Alang Likaning Jipon Arju Iksinang West Karbianglong Congress in pen ki puang tu bangkalalo arnisi Difu Medical College Kangpua men pen munit aphan ke pat silo la pen munit atumpan adu ke pado boyon bikar ke pacholong la sobu thaksi isialam ke ninduk cepakang tu la si aprang se bangke lalo alang itumpan la kitsia tumpan 20 लाख टंका बंग पिनंगी लपेन केसु तुम्बान तमे अंतो से आकिमे दोआई दारो की पिया फंसी सरकार इन फन पचिनी लो लपेन निली कार्बियांगलों वेस्ट कार्बियांगलों कांग्रेस इन की पुंगतु मगे आहक पेदा बंग के लसो मेडिकल कॉलेज अलंग तुम कचेपारो का लोंग लो का बंग के लालो जे कांग्रेस आ सरकार के दुख को का जोइने पेन कांग्रेस आ सरकार हुसी laso medical college bangke ki kim lo ke rang lo lage ongoing process no na bangka lang itu ma bangke pinit pina son se apichar wak lok cholo lasi hala bangke laso kriti to bangke alang itu ki chitang turun bogo phansi alang itu chikemo ponangi la pen choro pon peune lasi ladak nili ki pudamia bangke josi chuke damtang congress sarkar lapen turun gogoi kititang turun gogoi chief minister jong se avidat ason tela so adipu medical college ta hoytu avidat ji lapen alang itum la som cheparo ka longle ba muni da phanta la puson bikar ke pachopen kichie bang kithi ke paso longle da je polo lasini liki pong tu mangala lo da west Karbianglong congress ain perke ladak BJP ahin pen akimi ke kampo thang na ta theklong le la ke congress hosti la so hema bange ki kim la pen congress sarkar a joine si la so medical college bang ke ki non piniani lo kachari porno dak BJP ahin pen sorbanando sunwa la dak thang a contribution punili thegam long le la pen himonto biswa sharma bang ke la ke hala su alang litame congress ke do hutlok hala sur bangalang li congress himo turun gogoi kichitang turun gogoi karlitang alang li alama toy pena joni sila dak medical nang sel sunang koklo lake congress atumsi hala dak bangke congress a joine sila so medical college difu medical college kelong dun Kheruni pen Ransing Teron News Fast Karbianglong Karbia Hamphang Mate Karbi Honghari Thorom Kirimatum Rongker Karklita Isi Kithidung Aselu Lasong Bongpen Rongker Asondo Rat Pi Rongker Than Rongker Chongkong Rongker Lasonsi Prek Akaprek Kaprekdo Lapen Rongker Karkli Penang Anatum Arkoi Mate January 5 Karkli Dunatum Tado Bon Sitame Penang An Mate Keong Dungatum Abangke Thang Ni Phai Phor Nisi Karkli Phijo Dunatum Keong Lasonsi West Karbianglong 1 number Duaramla constituency Arlo Punja Hidipi Thenghon Senar Arong Pusitame Thang Ni Phai Phorni Rongker Karkli Dunjia Phan Rongroop Kapang Thir Mate Karkok Karphek Asai Dengpon Lasi Alang Litumpen Pherangke Angnu Ke Jaidun Atengke Lasi Kedoan Karbita Thang Ni Phai Phorni Rongker Karkli Dunjia Phan Alang Litumpen Chuneng Ripon Da dolo lasi nili tum la long ker pu
9 tarik pho la so pu thak si nili tum klem nang kok lo rong si asal mar ari asal pi mar ko yang ari suma oh la son ke dam tang ana bang ke nili tum la son un an ke nili tum klem pon la pen nili tum ke klem ta la su ke klem pen ateng si non puta u vikimi tum ta nili tum lo non ta na ke rabun lo nili tum ke la bang ke tangka poisa bang ke rong pen si ke chiru pen adon ti na me kara tum pen si nili tum ke chirung lo pen asa sa su su do de phu phe bang ke inut bahini inut baka ke thi ku ding tum long pin sika kep sika koi la sona bang ta asap tu chu hang po rong op ke ningkan sek pen phoi si ker po so ker long ke itum ke mani ke than rong ker dolo mani ke nibor rong ker dolo mani chong sno rong ker dolo tame itum ke than rong ker pina borang long si pathe ka chong than ta than lo tan no rong sa thei bang me kar me thura phan chikruk chene pen pangri pang dong lo la sinon arnam ke wangi ani wangi do wan do pat long wangi phansi towards the melang tum kar phekar ko pang thira phanan tum pem lo asi alang ni kapang rum the kapang ri the pon rong sari manu choro lo asi nikar biang lo ang kang tumonta rong ker ke itum na thang tarik pho kar bian kar mi tarik sida melo la sila so bong si kaduri ta si tononi sta ke wangi phanman ke pachi toni phasi nikar biang rong ensil north india phan chuni kaduri phanda ini hin mengela na lo kaduri phana hidumi pilo ningkan ni kardom penong tiar hijumi dang dulu Wothat lang supen rajin rong ha news pass Karbiang Long Non malam saban beer time kan sila. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beer ta kan tampe na chirui thulo. Food poisoning alam kipini arni anta ahok pet matik larda alam rat ang no wan thek thidat ajok pinang an asong kahuridun saidolo lason sia tumi arnikang sam apor setame hamphang asong AJD RYA Aisa kalu asong atum chelang pet pendipu medical college lapen hospital along bikar kapatidun ajok adai kavedet aradatum kesolapen ilu aprandam nang aputhak sodakpen insai nang jipusi pherangkia thengnu thanpon sono hutsi health minister lewang medical em do council cm tumdo lasona por hutsi lasona bhagna bande ditung song pen pin ram lo sini condemn lo pin ram lo lasi evangelina por hona bangke BJP sarkar bhanke ratum mane minister lang utang ba mukar le thewanu ditung kaddo kave phan akem me beta siwan ko lasun ni thera ben kaddo kave kachito dum luk dat ban kiddu na ba ke mane matharai den situ nahi sini rat mane kilo kiddun ben Music Support News Fast Karbiang Long. West Karbiang Long Congress I Committee Hin Pen Pini Kheroni Congress I Mondal Committee Asai Hemalong Pherang Kiamai Padopon Bangsolong West Karbiang Long District Congress I Committee Maipu Sarthikramsa Kongchun Bang Chatra Singh Teron Lapen Spokesman Badim EM Rensing Bay Atum Chetong Dunpen West Karbiang Long District Congress I Spokesperson Rensing Bay Ahin Pen Kaningje Ponatenke অন্যায় অত্যাচার জনসাধাৰণৰ ওপৰত কৰি আছে এই অন্যায় অত্যাচাৰবিলাক আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হৈ আমি এতিয়া আৰু মনে মনে বহি নাথাকোঁ প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ মানে উন্নয়নৰ নামত মানুহবিলাকক কেনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান তেওঁলোকে চলাই আছে এই কথাবিলাক আমি বহু দিনৰ পৰা চাই আছোঁ হামৰেনত ৭ম পুৰুষে যিটো কাৰ্বি গাঁও যিখন আছে
যিটো হাইমুৰ গীতত উল্লেখ থকা যিখন গাঁও কিমান শ বছৰ পুৰণি গাঁও সেই গাঁওখন SP অফিচ তাত পাতাৰ নামত SP অফিচ নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত সেই গোটেই গাঁওখনকে সমূলি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰি দিলে। আজি আমি দেখিছোঁ ইয়াত বাতিখোলাত হিন্দীভাষী যিসকল লোকে আজি 50-60 বছৰৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰি আছে, যিসকলৰ নামত তৌজি আছে, এই তৌজিবিলাক তেওঁলোকে দি থকা প্ৰমাণপত্ৰ গোটেই কাগজবিলাক আমি চাই আহিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু সেই ৰাইজক মানে অৱহেলা কৰি পেলাই অৱজ্ঞান কৰি পেলাই তেওঁলোকক কোনো সোধপোছ নকৰাকৈ তেওঁলোকে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু জবৰদস্তি এই মাটিবিলাক তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈছে। তাৰোপৰি ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আজি কিছুদিনৰ আগতে বৰহমপুৰ যিটো সমষ্টি নগাঁও জিলাৰ তাত কি বাহনী কি আছিলে বাহনী নিকিৰ গ্ৰাম যিটো আছে তাত ইংৰাজৰ দিনৰে পৰা বসবাস কৰি থকা যিখন গাঁও আজি 200 বছৰৰো অধিক বয়স হৈ গৈছে গাঁওখনত, সেই গাঁওখনত থকা যি কাৰ্বিসকল নিৰী কাৰ্বি লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ যি ওপৰত যিবিলাক অন্যায় অবিচাৰ চলাই পেলাই মাৰপিট কৰি পুলিচ প্ৰশাসন বন্দুকৰ ভয় দেখুৱাই মানুহখিনিৰ পৰা কেনেধৰণে মাটিবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰিলে, কেনেধৰণে জবৰদস্তি কৰিলে, এই কথাবিলাক আৰু আজি আমি কংগ্ৰেছ দল হৈ আৰু আমি মনে মনে বহি নাথাকোঁ। তাৰ প্ৰতিবাদ আমি সজোৰেৰে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এইটো আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি বিজেপিয়ে কেৱল মানুহৰ মাটি কাঢ়া বুলি নহয়, সকলো দিশতে জনসাধাৰণক মানে বিপদত পেলোৱাৰ চেষ্টা তেওঁলোকে Ini ya beta lepas di pajuto demi thame kardam.